Danas ćemo nešto da kažemo o problemu slobode volje. Pošto sam u prethodnom klipu govorio o tome kako su obrasci našeg odlučivanja određeni našom zajednicom, našom sredinom, i da mi ne možemo mimo tih obrazaca pristupiti svetu ideja, živih ideja. Ne možemo imati nekakve sjajne, velike, značajne, spasonosne ideje mimo obrazca u kome se nalazimo, jer nas on prosto limitira. I način da pristupimo novim idejama je da promenimo taj obrazac, a to najčešće podrazumeva promenu sredine. Nekada promena sredine nije dovoljna, nego je potrebno i obrazovanje, i čitanje, i razgovor sa drugim ljudima i mnoge druge stvari, ali u suštini promena perspektive, promena sredine je osnovna pretpostavka za to da promenimo obrazac funkcionisanja koji nas limitira u smislu pristupa ideje. Sad, šta to onda znači za koncept slobodne volje? Ako sam ja određen svojim obrascem u zajednici u kojoj živim, bilo da je to beznadežno društvo, bilo da je to neko uspešnije društvo, da li je moja volja slobodna? Rekao sam da je po Schopenhaueru volja, a ovde u principu govorimo o Schopenhaueru uglavnom, znači da je volja supstanca stvarnosti, da je volja ono jedino što je nesvodivo na druge stvari u stvarnosti. Volja je sama po sebi, tako, kao supstanca stvarnosti, kao energija, kao stvar koja čini sve oko nas, kao što je u prirodi voda, tako, u svemu oko nas. Ona je slobodna, ona nije, kako kaže Schopenhauer, podređena načelu razloga, odnosno ona nije predmet uzročnosti, za nju ne mora da postoji razlog da bi se kretala, da bi činila stvarnost na način na koji čini, a ona se opredmećuje u pojavama, tako da je volja prisutna u pojavama. Volja se opredmećuje u kućama, u drveću, u putevima, jezerima, u stvarnosti oko nas, u drugim ljudima, i najviši, po Schopenhaueru, oblik opredmećenja volje, odnosno pojava, je čovek, zato što u njemu posebno očigledno to prisustvo volje, jer i on ima svoju volju. Sad, on je u tome specifičan. Dakle, generalno pojave volja je slobodna, ali pojave volje nisu slobodne. Tako? Pojave volje nisu slobodne. Stvarnost nije slobodna, ona je predmet uzročnosti. Vi znate, ako uradite nešto, ako sada tako prefarbate ovu kuću iz određene boje u neku drugu, ona će biti u toj drugoj boji, uzročnost. Ako sada se zadržite napolju još nekoliko sati, pašće noć, promenit će, znači padanje noći i svanjivanje nisu slobodna zbivanja, ona su predmet uzročnosti, iako se u njima manifestuje volja univerzuma, opšta volja. Slično tome, čovek je manifestacija volje koja je slobodna, ali čovek nije slobodan. Čovek ima iluziju da je slobodan, baš zato što je on, kako kaže Schopenhauer, najviša manifestacija volje. Po čemu? Po tome što čovek ima sopstvenu volju, dakle govorimo o volji uopšte kao slobodno, jer čovek ima sopstvenu volju koju Schopenhauer naziva htenje. Ja mogu da hoću nešto, mogu da hoću da sad idem ovde ili onde, mogu da hoću da sada idem na ručak ili da idem u šetnju, ili da radim, da nešto čitam, mogu da hoću različite stvari. I u tom smislu ja imam subjektivni osjećaj, mi polazimo od toga da su ljudi slobodni, zato što imamo osjećaj te prethodne slobode, te propedeutičke slobode, tako, te slobode da mi možemo hteti različite stvari. Međutim, mi nećemo različite stvari i mi uvek hoćemo stvari koje su manje ili više predvidive, a u svakom slučaju stvari koje su opredeljene našim karakterima i našim motivima. I zato kaže Schopenhauer, na početku polazimo od pretpostavke da smo slobodni zato što generalno posmatramo, možemo hteti ovo ili ono, ali kad posmatrate čoveka u nekom vremenskom periodu, vi vidite da on uvek hoće otprilike predvidive stvari. On je u obrascu koji mu omogućava da hoće samo određene stvari. Tako. Prema tome, on ima subjektivni osjećaj slobodne volje, ali on u stvari nema slobodnu volju. Njegova unutrašnja volja, njegovo htenje je ograničeno, kaže Schopenhauer, njegovim trenutnim motivima i njegovim karakterom. I zato ljudi
postupaju predvidivo, zato ljude moguće kontrolisati, zato je moguće zastrašiti ih, zato je moguće potkupiti ih, zato moguće sa njima upravljati, zato što njihova volja nije slobodna, ona je uslovljena motivima i karakterom. Na karakter ne možete da utičete ako hoćete da kontrolišete čoveka, karakter je formiran, ali na motive možete da uzmete čoveka lošeg karaktera, da tako kažem, slabog karaktera, sklonog tom dodvoravanju, na primjer, i onda da mu date motive, da mu date 2 plate, da mu date, tako, neki status koji on želi, jer u suštini zna da ne vredi, da nema realan status, i vi njega kontrolišete. Onda on, em je falš, tako, em je loš karakter, em je dobio to što zna da kad bi mu uzeli da bi ga to razobličilo i pred njim samim i pred drugima, i vi možete da ga kontrolišete do neke velike mere. Dakle, čovek nema slobodnu volju. Sad, šta se dešava? Ako je karakter jedna od odrednica čovekovog htenja, odnosno jedna od determinanti čovekove neslobode, da li se može promeniti karakter? Često smo čuli, jel tako, svi ste čuli da postoje ljudi koji su rekli, evo ja sam nekad bio takav, a sad sam ovakav. Ja sam nekad, evo kažem za sebe, kao mlad čovjek bio introvert. Znači, bio sam zatvoren, nije me nešto zanimalo da se nešto kreće u nekoj velikoj grupi ljudi, volao sam da čitam, da slušam muziku, da eto, imam ograničeni broj prijatelja, da živim jedan tih život i bio sam introvert. A onda sam se promenio, evo sad kao što vidite, sad sam ekstrovertan i stalno sam među ljudima i radim razne stvari sa ljudima i stalno komuniciram i kao evo vidite i snimam ove klipove, tako stalno komuniciram. Dakle, promenio sam se po karakteru. Da li to znači da sam ja slobodan? Čovjek može da promeni svoj karakter, bilo razvojem, kao što je bio slučaj kod mene, bilo usled nekakvih drugih faktora, psihoterapije, religioznog verovanja, velike ljubavi, nekakvog događaja u životu, krize teške, kritične, teške bolesti i tako dalje. To su takozvani transformativni momenti koji menjaju ljude. Čovjek može da promeni svoj karakter. Promena karaktera je uvek moralna promena, zato što je normativna. I da podsjetim na ono što sam rekao u prethodnim klipovima, svaka psihoterapija je moralna reedukacija po Pinelu, zato što je svaka naša promena u stvari normativna, podrazumeva promenu naših vrednosti. I zato je promena karaktera i moralna promena, uvek normativna vrednostna promena. Međutim, to ne znači da smo mi slobodni. Ja nisam slobodan zato što sam bio introvertan, pa sam sad postao ekstrovertan. Ja sam bio određen u svojim htenjima, svojom introverzijom, kao što sam sada određen svojom ekstroverzijom. Dakle, ja mogu teorijski posmatrano hteti različite stvari, ili ja ću hteti one stvari koje su određene mojim karakterom i motivima. I zato čovjek u suštini nije slobodan. Sad, to se često vidi u konkretnom životu, recimo, kad nas neko razočarava. Mi često imamo, tako rekao sam, da postoje obrasci vrednosti, obrasci koji određuju našu vizuru stvarnosti, a da te obrasce određuje zajednica. I sad, zajednica određuje određene vrline koje čovjek treba da ima i u svim zajednicama postoji vrlina časti ili ekvivalent vrline časti. I postoje ljudi koji tu vrlinu ne ispunjavaju. Postoje ljudi koji se ponašaju loše, koji izdaju druge ljude, koji su nesolidarni, koji su samoživi, koji služe koje kakvim lošim vlastima i drugim ljudima. I vrlo često oni nailaze na stigmu u zajednici, što je prirodno jer narušavaju tako vrednosti zajednice. Međutim, vrlo često zaboravljamo da oni nemaju izbora, oni nisu slobodni. Evo, pada mi na pamet jedan, uslovno govoreći, u vrlo širokom smislu i vrlo labalnom smislu kolega, nije moje struke, ali neke su, uslovno govoreći, vrlo široko posmatrano bliske struke. I jedan tako čovjek, kako bih rekao, ja njega često kad razmišljamo o tim moralnim podbačajima ljudi, često se setim kao primjera beščašća. Znači, jedan čovjek tako iz jednog malog grada, bivši veslač, jedan suštini jadan čovjek koji je tako se nešto trudio, tražio, hteo da bude nešto značajno, u stvari akademski, stručno, potpuno beznačajan. I onda je preko tih falš nekih dodvoravanja, preko nekih problematičnih ljudi koji su ga zaposlili u nekim institucijama, smešni ljudi,
tako se gurao, kad neko umre, onda on uzme njegovu funkciju. I dakle, takav primjer čoveka jednog, ono što se u literaturi naziva bednik. I sad gledate recimo te ljude koje bi stari filozofi nazivali bednicima, filozofi poput Hegela, Schopenhauera, i sad se vi ljutite i gnevni ste na njih. A zašto ste gnevni? Gnevni ste zato što očekujete, što smatrate da su oni izneverili određene očekivanja koje važe za časne ljude, je li tako? Zašto, na koga se mi ljutimo? Mi se ljutimo na one koji su nam bliski. Naljutimo se na prijatelje zato što smatramo da nešto što se desilo, što su odlučili, kako su postupili, nije u skladu s tim kako mi njih doživljavamo kao prijatelje. Tako. Znači, imamo, je li tako, razlog da naša vrednosna uverenja budu izneverena i da nas to boli, da nam to stvara osjećaj duševne boli. Zašto bismo se ljutili i gnevili i bili razočarani u nekoga ko zadovoljava tu, je li tako, tu koncepciju, istorijsku koncepciju bednika. Tako. To su ljudi čiji karakter predodređuje zajedno sa motivima u nekom konkretnom trenutku njihove postupke. I vi od njih ne možete očekivati da budu normalni, pristojni članovi društva, zato što su oni prosto formirani kao ličnosti, volja se u njima otelotvorila kroz njihov karakter bednika. I ne može on da bude dobar pravnik, da bude dobar sudija, da bude dobar kad je on neznalica, on nema strukturu unutrašnju koja bi ga navela na to da donosi odluke, da nešto stvarno uči, da se potvrđuje, da bude skroman, da bude plemenit. To je jedan sluga, razumete? Sad, kako postupati u tim situacijama? Ako čovek nema slobodu, tako, nema slobodu odlučivanja, on ipak ima s jedne strane, kaže Schopenhauer, subjektivni osjećaj slobode, u smislu da on ima tu dramatiku tog osjećaja da dok odlučujemo u svakom trenutku može da se desi nešto što će nas prelomiti da odlučimo drugačije. I Schopenhauer u Svetu ko volji predstavi navodi jedan dobar primjer. On kaže, znate one situacije u životu kada donosimo odluku za neku budućnost. Treba da ne odluku u trenutku, nego odluku neku u vezi sa nekom temom oko koje treba da odlučimo. To je ono što je Kant nazivao racionalnom deliberacijom. To su one odluke kad imate vremena, imate relativno dovoljno informacije, onda vi sad sednete metaforički za nekakav sto, jel tako? Stavite tu šta je za i protiv, stavite određene teorijske argumente ispred sebe i sad vi donosite odluku koja bi trebala bude etički ispravna. U tim situacijama, kaže Schopenhauer, i to možemo svi da posvedočimo iz svog iskustva, jel tako? Mi vrlo često unapred znamo razloge, racionalno, kako bi odluka trebalo da izgleda. I onda u čemu se sastoji sada naša dilema? Ona se sastoji u tome da se mi borimo, to ono što se kaže u narodnim pesmama, razum se bori protiv srca. Zato što naše, kako Schopenhauer kaže, naše dopadanje, ili mi bismo rekli narodski srce, stremi jednoj odluci za koju mi obično racionalno zaključujemo da ne bi trebalo tako da bude. I onda se mi tu lomimo i sad mi tu razmišljamo i tako dalje, dok u nekom trenutku nas nešto ne prelomi i mi postupimo onako kako nam kaže srce. Tako kaže Schopenhauer, to nije samo srce, to je inteligibilni karakter. Znači, Schopenhauer preuzima, i to se odnosi na ovog nesrećnika koga ja ovde navodim kao primer, Schopenhauer nasleđuje Kantovo razlikovanje između inteligibilnog i empirijskog karaktera. Inteligibilni karakter, to je karakter, naš karakter kao moralnih bića, tako? To je univerzalna volja, to je neki činjenica da sam ja manifestacija univerzalne volje, tako? To je inteligibilni karakter. Znači, inteligibilni karakter je karakter u kome je volja slobodna.
to je moja univerzalna mentalna ličnostna supstanca. To je, kaže Schopenhauer, koristi dobar primjer, to je, kaže, kao što se svako drvo sastoji iz vlakana drveta. Ta vlakna drveta su supstanca svakog drveta i to je njihov na neki način univerzalni karakter. Tako je inteligibilni karakter čoveka slobodna volja. Volja koja se opredmetila u čoveku. Međutim, svako drvo se u svom empirijskom karakteru, kako vam se ono predstavlja, kako ga vi doživljavate, predstavlja kao različito drvo, sa različitim oblikom, rasporedom, različitim osobinama, različite vrste drveta, tako? I sudbina drveta zavisi od njegovog empirijskog karaktera, identiteta, a ne od njegovog univerzalnog karaktera. Zato što je svako drvo ima univerzalni karakter da se sastoji od vlaka, na ovom smislu. Ali to koje će se drvo ložiti, koje će se drvo koristiti za bačve za vino, koje će se drvo koristiti u građevinarstvu, to zavisi od empirijskih osobina tog konkretnog drveta, je li tvrdo, je li masno, je li izdržljivo na vlagu, je li tako. Tako je sudbina čoveka, kaže Schopenhauer, jako je njegov inteligibilni karakter slobodan. Zavisi ne od inteligibilnog, jer se taj inteligibilni karakter prezentuje kroz empirijske karaktere, on zavisi od empirijskog karaktera. I ako je empirijski karakter da je neko bednik, neznalica bednik, spreman da čini zlo da bi se dodvoravao svakoj vlasti jer zna da ne vredi, kao ovaj primjer koji sam naveo, onda će to odrediti njegovu sudbinu, a ne činjenica da je on ljudsko biće i da je kao takav on manifestacija slobodne volje. Jer u konkretnom slučaju ta manifestacija konkretna je katastrofa. Tako. Sad, da li to znači da mi treba, s obzirom na to da se različiti karakteri manifestuju sa izvesnom nužnošću, kako kaže Schopenhauer, u društvenom životu, da mi treba da sada sprovodimo nekakvu pravdu, u smislu da sad mi pokazujemo ljutnju, gnev, moralno neodobravanje prema ljudima poput ovog? Pa ne. Zato što ljutnju i gnev pokazujete prema nekome koga vam je stalo, za koga generalno smatrate da ima dobar karakter. A vi ne pokazujete ljutnju i gnev prema nekome ko je po karakteru takav da je nužno zlo da čini. On ne može da čini dobro. Znači, vi tu postupate na isti način na koji dezinfikujete ranu od bakterija. Vi niste ljuti na bakterije da što ne izazivaju teške bolesti. Vi ih dezinfikujete. Tako isto dezinfikujete javnom politikom iz javnog života ovakve karaktere. To se zove u javnoj politici lustracija. Sklonite ljude iz tako, jednostavno ih eliminišete, možete i kroz krivičnu sankcije najteže da ovih osuđujete, ali dakle to nije stvar moralnih emocija. Moralne emocije tu nisu potrebne. Prema tome, Schopenhauer kaže, pogledajte primjer, kaže, naš karakter i naši motivi određuju naše postupke na isti način na koji kad vidite jednu motku da se ljulja, tako zaljuljate motku i vama se čini ona ima amplitudu, ona se ljulja, možda padne na bilo koju stranu. Ali od početka kad se ona zaljuljala bilo je određeno gde će ona da padne s obzirom na amplitudu, silu, otpor vazduha, nagib, šta već. Nije ona slučajno pala na tu stranu. Kad se zaljuljala, bilo je određeno gde će ona s obzirom na svoje kretanje da padne. Tako su i naše odluke, kaže Schopenhauer, određene našim karakterom, našim motivima. I one ne mogu biti drugačije, iako mi imamo subjektivan osjećaj unutrašnje drame da smo mi doneli neku odluku koja je, eto, lako mogla biti i drugačija, pa se pitamo, kažemo, mi smo pogrešili, da smo samo uradili ono. To je sad razumski deo. Zato Schopenhauer kaže, razum je niži od volje, uvek. Intelekt je niži od volje, zato što mi ne odlučujemo voljom, mi ne odlučujemo intelektom, nego mi odlučujemo voljom, koja je predvidiva empirijskom voljom, koja proističe iz našeg karaktera i motiva, a intelekt služi kasnije da mi sad analiziramo šta su sve bili motivi koji su nas doveli do toga da tako odlučimo ili u nekim slučajevima da tu odluku razumemo i opravdamo. Ali mi intelektom ne odlučujemo. Tako da sloboda volje ne postoji po Schopenhaueru i naša sudbina
je naš karakter.